ye date na me call senior high school. Ti me call senior high school trainer oye ne bia na me ne nje hu bio. Ti me say me ne ni bejai bitwa so. Ti me ka try ni say me ne ni bejai no. Ono no ye na adwo say enya de oni me bejai. Okay. Ti de bia na oba me fie say opese oni menye mojafra na e ba me kota ade na otetemi na nyoma bebre na no ya na ehye me so ya ti me say sem ka sem ni bejai ni ti nse na yo school mu na e call school games ni na mo fi na guy bi de nyoma brem so bi na asma no ti me ya say nipa crowd this man no me hu na but me hu nipa crowd no ti ni week time na guy ne de nyoma ne brem no be nyumre be 8 p.m. ana me pie se me ko prince na mam na o ye shop ti me ko to indomie ho no ana mba be no ti me be du fie no ana Kofi Junior no ofre me se mo na msimo fi ti me ne kasa na ko ne kate ana me grandma dance so frame ko ne kate na ana me grandma so frame se onu so hwe TV program ti no me mbra na mbehwe ma na ateko ti me ko hwe no na ema ana ye TV po no so ifie no da e chire ho no me sade ne meko edane tinu mako chekia ta ho so sumo ntina that time me phone na me kra ti me SMS so me phone light me so phone me gina baby a me fa ko echiro me SMS so phone light mo an so bi de bibi egu me ti at once na me ho asate ana me sade me kana me fro abusan ko so ana me grandma pie by na obusa me say ade ti ono so ba no de gugu form no hu no no se pan no otomo price Jesus omo de make hospital omo frɛ Kofi Junior ne se ombrana obi de asede gumiso obae ema okame grandma ho mom koye police case na ti ade che no mo refer me call konfa no che na CID no eba ho no so take him statement so no so take him statement no call fie okoye na acid ni bia ka e wo ho no gallon musi ho no mo fa koye ti prince no eka tre CID ni se guy bi ho no ma o se o wa acid oni dem so oni na dibegu mu nto mo nko che no e ma odi ani mu mo ko che boy no afi na ye hu prince no bi e ma police for no e hwe ya acid mu ma o ma no mo ewe mu on bebre na eka se Kofi Junior na ne be ana guy na odi ani mu smile ko che no ono so se e yo no ne be oni de oni mu hwe de ono no ka ne se ni fakro ye mi sa no ye chena yo se ye ni bi ana prince ni die ni mu ma ye ko che no ana afi ye hu no hobi ti ho na mo ka se prince ni na be oni mu bi no ana ka sare ni o mo hwehwe prince no se bia o mbe hu na but police for no side ni ye ya o ma hu no ti tama mi mo hospital na ye yi mi am ko fi mi stay hospital 6 months confirmation tana o 6 months ti after 6 months na yi me no ana my friend bi ba ho na no o ka se guy bi a o mo se opia na adwuna akofo ko attack na o se acid egugu ne sound ti me mom picture ne bai ti o mo de picture ne bai na se that same guy no de ne o ma ne breme no ono ne bai a o de acid ne gugu ana de so na o de acid ne gugu me so ana adwo no so me hu nanim sakrabat na e comment na o se me katamenti on so gina o hwe me na fi udwane ye meso na menim no area mu honom da menim da ntino my friend ne the pictures ne bae no Augustine Kresu Augustine ansa na confirm say guy no ode ne o mane bae ono ane de acid no gumti prince no ane sman no de acid no bae ono asne sa tre no mo de ne o mane bae ana obe disconnect TV pole no ti o friend me confirm me say me ofie me ka say me ofie no ana guy no call disconnect TV cable hey because me name me grandmother nkwanetin possibly say me ana me kwa ko fix ana me ko to mo trap ana odi go so ti my so many surgeries my 14 surgeries many so mo 9 surgeries ana me honam no so ya 5 because many dey we see na doctors ni so man continuous surgeries a many ni be say me ho ade binti omo so many surgeries emo mo kata many no cry for 10 months and sana omo bi a me hu ade ti pains no so I too much lashes no dey bia efuba because of surgeries no me efu a 2 to 3 weeks bia just me call na makwa kututu eno so say another pain na I say no so because omo kata so for 10 months no
Actually no mo kwa bie no omo ntimi mbie but doctors no ye surgery sana ahanum ne timi kata akwa meda ni mienu ntimi nkata nsi ti meso bia na mani ye me ya na esehye me ti muslim beda ya na atome ne adwendwe ana yes ne minya surgery ebia plastic surgery betimi solve issue no dan se de bia mekọ for surgery on betwa skin baby no dey better baby na no so say another pain ana me ye research work take me doctors ni bikasa ana US so me no mu share organ hanu ana UK so me no mu ye consultation tini no mu my cost no na take dey no ye $49,180 ana US so $50,000 and you can say 60 to 80,000 pounds. See, Radiado Metimi, I raise 120,000 Ghana cedis. Minyan do half of the 49,000 and I see 50,000 in both. See, so I miss about four people are what it? About four. And a penny four. If a pass of four, no. Yay, me na no ma hemfofo. Obi bia wo hwe me. Isramo. Nkoto dwe kufom. Yensa da yensa yem. Mo ba, mo nana. Mo ade nyina. Mata. Eni Augustine. Eni kwa he. Isramo. Ni se we die. Me papa no mo mpanifo. Amo Ghana ha. Abrochirefo nyina mse we die nye bibia amamo na me kama koma onyonko da ne oda fo ya bofra ondu baabia enso ayedi moye o parent we hifa bacho me no mo neti okuma sesia enti e ba asade no maka fa ho abasa branch no wo hifa de no maka fa ho bacho e ba sa no call police station and almost where the trace auntie. Actually, not police for ne say omo hu baby or more. It's no. This say nyam putre. To omo hu oma. Omo be ma ye hu. Ti be 2 years ni kwa na ye ja ho no ko because ko bia omo say omo ni baby omo ti na akoye say baby akoye waste of. To ma wa o te say omo mienu afọ omo hu adi free. 4 years ni ye ni baby o boy no di be gu mi since friend bobo. Or not to see any baby or sister. What's me the seconds? Damage will be life. Let's say you'll be barbrabo. If yes, any pay cry a Dutch and Ghana, ni patitru be a what's he ho. Can I'm penny for a posy for. I am for 4. Ya papa no it is a titru for you nice remo. From an NC for. Now, my young what's it? Eh papa, wadaroma. Brem kakra me. Rekra. Mo minche ona minche ahwefu na enna obi bia ohwe djumadi ase. Djumadi se mama anuanom yi shedding edin se sabi wo pictures wo ho na obefa o picture na obehwe na no obehwe ahwehwe na obehu senia otebia etie ani nyina mu no rade enkoso achiche omure na emwa bia nso ha omuhia no rade endom mu a na won ensa entumi enka na won entumi emra at least omo tebia dada kakra Augustine bensu so what lady papa pastor me ma Christian counseling kakra mama me empem bibre no ya na enema ye ka ho bi omo fa ncheme e bia na me kasa no ano be ye kakra ye hwe papa se ohwe bible mu a kokobo ewo empratwe ho onyankopon se ompe ena oba amamre ni amane a yesua Ghana yede titi yen ye culture empratwe ya amamre ni amane anyintu tititi hina no so kokache wo maame se ompena ni
metie lady asemo kana che so hye mpena twe ase no no JHS adenti because that time oh yeah ignorant or lucky a lot but the issue is senior enne yakutia nimdie ninti ama enipa dom no aye vulnerable on to afidie mu anyhow afidie yi omu anyhow hwe bibi o kan sem sen ya na nipa di wiase adwene tutu wiase nioma ho na on kire on adwene but tie Paul ka sembi of 1 Corinthians chapter 7 o see enam san nioma bi se nti oba tena obari matena na se du baby na we na untimi a straight way marry straight way o see worry but obere ennemafo a yesi ani abie no a ye nkotwe mpena ye ndido ye nante ye nyesin lady eno na koba na abewie se yamano modern name yes courtship courtship ni so de ba yakan kasemu a eno ane empenatwe na tetimire mu no na ya wufu nim ensunsanso a ewo sa nioma yimunti na ye makwan ema ye nkosa tibie nim ana ye nkosa nioma no wisan se so wokosa nioma nimu a esunsanso no e bebrebe ebi ye den apart from the fact of this wait tantamount assassination wait go come because already na ji won hwe brother nani baako it's gone hwe sister hwe se ni oka na wo secret gume wo se won na sabi wani kum pa wani kum na ubetimi adampo na enano ni kum ne tie ai na wo tinka so wani kum na wo lead ntimi nkata e ma wo ntimi nna this is purely assassination na sanyoma wenti ena titimire mu na emma ne mema ekure wo mo ho but enne yesi yeni amoka ne say patience eye boaseto otwen honhom osisu ape abayiwa no no ahyase o maame ka ontie o papa ka ontie ebe wie chire no very makro ya wo de wo do man no oba kro ya wo de wo do man no na ati nani so last minute na obeye obone hweti bia mudi adofo ya fam hweti bia mudi o mafam lady me de bia me ka se me see hwe se agidifo asofo eye e kristofo asofo no a edi sade we wura generation ni mu asofo bitimi kacha asafo ma mu twetwetwe mpra mo ho na mu study mo ho eya na me bisa asofo ni bia akonya bana no msia se won kire me tetimrem se ye dia mamre na ekasa ehfa fie bem abusua bem ena abatan si won ma se mo kwetwe mpra na mu study mo ho se mbetimi aware a ye fa no to nchen ye mra honhom fam eye twere semnim bible fine fa onipa ben ena wo se oba bi mra bema bi mra ma me no ntwe mpna so mbetimi atena ansa ye nko bible mu hwe abraham yeja abraham edu se ne ba isaac be ware ofre eliza uni ma se wakache no okache eliza se me serew kena 94 ya meti omu minimum on ni suban hwe no ma me ba isaac anware oba bia wa ha me sere komikurom me nuanom mu na ko peyire e ma me ba isaac adentia suban enya ne tete no tete ube ware a ede ye nanom ne janom ye won bo wura fiefiem ko ebisa ko we se fie you see anypa bi abusua bi o ha won ye criminal won ye deadly on nitima what you see okuni pakura won nitima abusua bi o ha e wodi ewo mu no on nitima abusua bi o ha sabi yare ene kro ne ba enti tetemire mu no emperifo ko bisa abusua mpese me bakom etisen ene yakamu nsem e dia kire odi ano to nchen a bible mu nso obi ani wa sabi okase yentwempra isaac no ni rebecca da one day asubura no but there was a direction eliza bompa ye bi okache erade say erade oba no a wasiesie no ama miwura eye abraham ba isaac no ma nenye oba me bisa ni nsu a obema me bia no me bisa ma me nko ame hu oma me bi nom oma isaac bi nom owi a
ɔma efunu ni so bi ɛma ne nom na saa oba no nya oba osiesie na Isaac ɛna Isaac nya Rebecca ɔmo wɔ mba fefefe Jacob abro ni nya Esau nya asɛm na ɔma ameka kyɛn sɛ fifie na komini Laban nkyɛn na ɔkɔye no na Jacob no onim Rahel wɛn ɛnso Laban ka kyerɛ ne sɛ minua ɛne wo mma wo so mekwa kyerɛ me waketua me mfama wo ɛna ɔsɛ me ofa sa so wani sɛ me nso mu ne tua me kadia ɛne mpa kyɛw me de me som ɛbɛyɛ ɛho ade yo 7 years fa oba Rahel ɛma me aware no ni Rahel wɛn look at the best marriage they had and them afo esi eni bie erade mfa nkyeme eni mfa nkyeme yen nka wo do be ko school an ko be hwe so ko school ni ma dia ye fra na me ko hwe ha me kwa eni ma basa enso ne nkola no be ye bibia ma nkola no still and dem da hotel e ma bo no and from 13 years going no start fa ne ho saa yes be twerkling style no osua adenti a da che ware o chimi agini kunani. What is this? Why the catch us and Power good you go and the worry? Nim dear Nyansa on a po and them a four. And I'm a ye bre and the BC cry na papa ye church a do BC time beer. Ubon some Maya in Colay a bin yam 10, 11, 12, 13. No money if this one will patch no more they drop. Every cry they drop. Okay, no cry no the and to what that channel. Anything to say anything and they were him. Maybe a penny for no, any asofo no. Primarily asofo no asofo ni to prache ma asafo man won asofo they say oh embaba on wasafo no mo ware sa asofo bebre fo say e yo mo na so mo ware una o sisa ware Bible ifa na Paul for so obi Bible ifa already Bible ifa unyo obi afa ne bra emma no titi asafo mo ware so no obi ehun se me na me kira ware ye no it's fake marriage obi timi ra so dem seven previousa on sacred new year okay Bible Acts chapter 8 Abraham be friend Simon the sorcerer Philip the sacred was Samaria what I say obi a was sacred no Peter and John eba Samaria be bomb paye ma enipa ya bo wosunya onkokosi bono odisika ekoto onkronkron and Peter say we as was sacred enipa ni bi wasafum bisa nua ba mai wo mo aye o mo sai nyina tetin sorry boniface eni akomam papa mami so mami me da se na me ntwa me home me da se